Dobrodošli na U sebi. Nastavljamo serijal o opraštanju i u ovoj epizodi pričamo o tome kako da prepoznamo ranjivost koja se krije iza osjećaja krivice. Ovu ranjivost često ne želimo da vidimo, niti da je pokažemo drugima, ali njeno oslobađanje je neophodno za oproštaj sebi. Šta se dešava kada smo toliko udaljeni od sebe da ne možemo da osjetimo samo saosećanje? Možda smo svesni svojih postupaka koji nam se ne sviđaju. Možemo i da razmišljamo o tome i da istražujemo, ali jednostavno toliko krivimo sebe da ne možemo da osjetimo empatiju prema sebi. I ovdje dolazimo do ranjivosti, hrabrosti da dozvolimo sebi da osjetimo i istražimo šta se dešava u nama. RAIN je praksa koja nam pomaže u ovome. Kao prvi korak, prepoznaj šta osjećaš. Zatim, dozvoli sebi da doživiš to osjećanje. Zatim istraži koje uverenja stoje iza njega i na kraju neguj sebe sa saosećanjem i razumevanjem. Prva 3 koraka se odvijaju najvećim delom u svesnom umu, ali 4. korak koji je ključan odvija se u celom našem biću. Da razumemo u potpunosti RAIN praksu pomaže nam introspektivna refleksija. Seti se situacije za koju sebi ne možeš da oprostiš. Prepoznaj osjećanja koje su najjača u tom trenutku. Da li je to stid, krivica, osjećaj neuspeha ili nešto drugo. Istraži koje uverenja stoje iza tih osjećanja. Da li veruješ da si suštinski loša ili da će se nešto loše desiti? Osjeti kako se ta ranjivost manifestuje u telu. Dozvoli telu da zauzme položaj koji najbolje opisuje kako se osjećaš. Zapitaj se, šta mi je sada najpotrebnije? Koji oblik oproštaja ili podrške bi mi pomogao? Ako ti je teško da osjetiš saosećanje prema sebi, pozovi unutrašnju podršku. U budizmu se ova praksa naziva taking refuge. Seti se neke osobe koja te voli i želi ti dobro. To može biti neko koga poznaješ ili ne poznaješ, neko ko je živ ili mrtav, ali neko za koga osjećaš da je mudar i da bi mogao da te posavetuje. Ili se seti Boga ili neke spiritualne snage u koju veruješ. Ako bi osoba ili biće o kom razmišljaš rekao da ti oprašta, da li bi mu verovala? Osjeti kako ona vidi tvoju ranjivost, kako vidi tvoju nogu zarobljenu u zamci, tvoj bol i konfuziju. Zamisli kako te poziva da veruješ u svoju suštinsku dobrotu i njihovu dobru nameru. Osjeti kako njihova briga i pozitivna energija prelivaju tvoje srce. Ranjivost je most ka samopraštanju. Prepoznavanjem i doživljavanjem svojih osjećanja otvaramo prostor da oprostimo sebi. Sljedeći video vodi nas kroz proces samopraštanja i uči kako da transformišemo krivicu u oslobađanje.